Reka tubasuhuze kandi tubashimire bakunzi bacu, bakunzi mukomeze kugenda mudukurikira hano kuri iyi channel, tubizeza yuko hano tugiye kuzajya tubagezaho amakuru yibanda cyane kuri politike, ku buzima busanzwe, ku bukungu ndetse n'ibindi byose mwifuza kumenya. Ubu rero ni umurongo mushya twatangiye, turabashishikariza gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo tuzajye twibanira, ukande no kukazogera kugira ngo nituzajya dushyiraho ikiganiro uzajye ucyumva. Ni channel nshya ikuzaniye ibintu kandi byiza. Tugiye kugaruka rero muri iki gitondo ku makuru arimo kugenda avugwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igitero gishya cya drone kibasiye mine, kibasira ibikorwa bya essence cyangwa station za essence. Turagaruka none ku nkuru y'akababaro igezweho none ahangaha ubu tuvugana, ni inkuru y'urupfu rwa Raila Odinga. Uyu nguyu muramuzi cyane mu gihugu cya Kenya, yahatanye mu matora ya perezida inshuro 5 zose ariko yitabye Imana nta kintu abashije kugeraho. Ni inkuru nshya turareba ku byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Dr Oscar Barinda, turebe ku cyo yavuze ku bijyanye no gushinga leta ya Kivu. Ese n'ibindi byose mwibaza uyu mugabo yabisubije, yaba ibyo guhagarika visa z'abantu bafite visa za Kinshasa, byose uyu mugabo yagiye abigarukaho. Umutwe wa FDLR ushinje RDF ikintu gikomeye. Byose rero tugiye kubirambura mu kanya gatoya, ariko ngushishikariza kubana natwe, gukurikira ibiganiro byacu kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Kora subscribe niba utarayikora, nkwizeza yuko hano ariho uzajya usanga ibiganiro byiza ndetse n'amakuru meza agezweho. Ejo rero bakunzi bacu, ariko subu reka duhere kuri iyi nkuru ya Raila Odinga. Raila Odinga witabye Imana, akaba uyu nguyu yarahoze ari minisitiri w'intebe w'igihugu cya Kenya, akaba yitabye Imana rero afite imyaka 80 nkuko bitangajwe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Nibwo amakuru amenyekanye yuko Raila Odinga yitabye Imana. Akaba ari amakuru atangajwe n'umwe mu bakozi bo mu biro by'uyu mugabo, akaba ayatangarije igitangazamakuru Letters, avuga yuko uyu mugabo ashobora kuba azize indwara y'umutima. Ikinyamakuru cyo mu Buhinde aho uyu mugabo yaguye cyatangaje yuko Raila Odinga yaguye mu mujyi wa Kochi, aho yararimo kwivuza. Kuwa gatatu rero ngo yafashwe na crise cardiaque cyangwa umutima uhita umugiraho ingaruka zikomeye cyane. Umugabo birangira yitabye Imana. Gusa nubwo yitabye Imana yari yabanje kujyanwa mu bitaro, akaba ariho Raila Odinga aguye. Uyu mugabo rero Odinga azwi cyane nk'umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi hariya mu gihugu cya Kenya, akaba yarahatanye mu matora ya perezida inshuro 5 zose, ariko zose yarazitsinzwe. Ntabwo yabashije kujya hariya muri ikuru cyangwa se muri presidence ya Kenya. Akaba rero haragiye haba n'imyigaragambyo ikomeye cyane ubwo uyu mugabo yatsindwaga amatora. Akaba haragiye haba imyigaragambyo nko mu 2007, hakaba harabaye imvururu zikomeye cyane kubera gutsindwa amatora k'uyu mugabo, aho igihugu cyabayemo imvururu zikomeye zahitanye abarenga 300, naho abandi 100 bava mu byabo. Raila Odinga rero yagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka Kenya, hariho nko kuba yararwanya ishyaka mu gushinga amashyaka menshi cyane mu 1991, ndetse akaba yaragize n'uruhare mu gushyiraho itegeko nshinga rishya rya Kenya mu 2010. Reka rero aya makuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakomeje intambara. Umutwe wa 23 ukomeje kurwana n'igisirikare cya FARDC. Ni intambara mu by'ukuri wavuga ko ejo hasohotse amakuru meza, ubwo hariya i Doha muri Katari hasinywaga amasezerano yo gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura agahenge. Ni agahenge kashyizweho kugira ngo impande zombi zibashe kuganira, zibashe kugirana ibiganiro by'amahoro bizatuma hari mu burasirazuba bwa Kongo ikitwa imbunda giceceka. Ni agahenge mu by'ukuri katamaze n'amasaha, ntabwo kamaze amasaha, kuko ubu ngubu tuvugana nubwo hari avuze yuko ngo hashyizweho ngo itsinda ngo rizagenzura ngo buri kimwe cyose, bareba niba nta ruhande rwaba rwenderanyije ku rundi. Ubu ikivugwa hariya nuko FARDC ibyutse muri rukerera igaba igitero simusiga, igitero gikomeye cyane, igitero cya drone, igitero cyagabwe ahagana mu masaa 10:55 nibwo ngo drone zigeze gutya zimisha urusasu
urusasu rwose ngo rwibasiye uruganda rw'amabuye y'agaciro rwa Twangiza, ni uruganda ruherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Iki gitero kandi cyangije sitasiyo za esansi ndetse n'imashini zitanga umuriro izizwi nka generateri. Urumva ni igitero kibasiye cyane cyane cyarebye ahantu M23 ifite inyungu zikomeye cyane nk'uruganda rw'amabuye y'agaciro, kuri sitasiyo za esanse ndetse n'imashini zitanga umuriro. Urumva ni ibintu bikomeye cyane FARDC ikoze muri aka gace ka Twangiza hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Iki gitero rero kandi kibaye nyuma y'uko mu by'ukuri hashize amasaha makeya, buri wese ayabarira ku ntoki, kuko ejo nyuma ya saa sita nibwo hatangajwe inkuru y'uko M23 ndetse na leta ya Kongo cyangwa se leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano ajyanye no kubahiriza agahenge kugira ngo abashe kubaho ibiganiro by'amahoro. Mu by'ukuri rero ni igikorwa FARDC ikoze igomba kwibutswa ko kubahiriza aka gahenge bifite inyungu ku baturage ba Kongo bose. Urebye rero iyi mine ya Twangiza ni mine icukura n'ahantu bacukura zahabu, hanyuma bakanayitunganya mu buryo bunoze. Bikaba rero mu by'ukuri nta bikorwa bya gisirikare byari byakabereye aha hantu, ahubwo hakaba urubyiruko rwinshi rw'abanyekongo bakaba bakoreraga muri iyi mine barahabonye akazi, bityo rero ubuzima bwabo bukaba bugiye guhungabana. Iyi mine ya Twangiza ikaba yarahoze ari iy'Abanyakanada, nyuma iza kugurwa n'Abashinwa, ariko guhera mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ubwo AFC M23 yafataga aka gace, Abashinwa ntabwo bongeye kugaragara kuri urwo ruganda baruvuyemo. Bityo rero gusa urwo ruganda rwakomeje gukora akazi karwo, abakozi barwo bakomeza kuhakorera ndetse n'ubwo baracyahari kandi bakomeza guhembwa nk'uko bisanzwe. Ni ibintu rero mu by'ukuri bibaye cyangwa byangije uru ruganda rwa rutunganya zahabu, bikaba bigamije ngo guhombya cyangwa kwangiza inyungu za M23 hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ubwo kandi birototera n'utundi duce M23 yagiye ifata mu buryo rero bwihuse. Umuvugizi mu bya politike wa M23 yitwa Lawrence Kanyuka akaba agize ikintu avuga kuri ibi ngibi bikozwe. Avuze ati umutwe wa AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars uramenyesha abaturage bo muri Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko nk'uko bimaze kuba akamenyero, ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'abazifasha bakoze ibitero bikomeye byo kurasa mu duce dutuwe cyane n'abaturage ndetse no ku birindiro bya M23 biherereye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha akaba yagaragazaga ko ibi ngibi bibaye nyuma y'uko hasinywe amasezerano y'agahenge cyangwa no kureba uburyo aka gahenge kakubahirizwa. Akaba ari amasezerano yasinywe ejo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 2025. Bityo rero ngo coalition cyangwa na mama ya FARDC ifatanyije na coalition bafatanya bakaba bagabye ibitero bitandukanye ngo kuri ahitwa Kadasomwa ku birindiro bya M23, Rumbishi, Kasake n'ahandi, ngo ibyo bitero byumvikanye. Bakaba rero M23 nk'uko Lawrence Kanyuka bivuga ngo bisaba isi yose kumenya ko leta ya Kinshasa ikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abasivili ndetse ikabibangamira n'inzira y'amahoro ku bushake. Ibi nibyo uyu muvugizi wa M23 mu bya politike avuze, Lawrence Kanyuka. Bikaba rero ari ibintu mu by'ukuri abantu bose bakomeje kugenda banenga FARDC. Reka tujye noneho ku bijyanye n'ibyatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Dr Oscar Barinda, wavuze yuko ese koko Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru barashaka ubwigenge. Uyu umuvugizi Barinda avuga ko abantu bagenda babona yarafashe Kivu y'Amajyepfo igafata na Kivu y'Amajyaruguru ikagenda ishyiraho leta nukuva abayihagarariye, igashyiraho igisirikare, igashyiraho igipolisi, igashyiraho ikigo cy'imari, igashyiraho n'ibindi yagiye itangaza ubutabera ndetse n'imyanzuro ikomeye cyane cyane ku bijyanye na visa, yuko ngo aba bantu bibeshya nta leta ya Kivu iteze kuzabaho.
akavuga rero yuko gushyiraho ubuyobozi butandukanye mu bice uyu mutwe wigaruriye ntaho bihuriye no kwinjira mu nzira y'ubwigenge. Akaba rero yavuze ko ntaho bihuriye, ati twe turavuga duti aho abaturage bari bagomba guhabwa serivisi bakeneye. Anatanga n'urugero rw'uburyo bafashe Bunagana ariko bakamara umwaka urenga batarashyiraho n'umuyobozi nibura w'umudugudu. Ati ibyo ngibyo bigaragaza yuko tutarajwe ishinga no gushinga leta ya Kivu. Dr Balinda rero yakomeje avuga ko abaturage bari bakeneye inzego zibayobora, zibakemurira ibibazo ndetse zikanabaha serivisi. Ibi byose rero akaba avuga yuko ngo babikora kubera ubutegetsi bwa Kinshasa bwananiwe kubikora, aho ngo nko mu mujyi wa Goma niko atangaza ngo bawufashe batabigambiriye kuko ngo basanze nta mazi ahari, nta mashanyarazi, nta internet. Mbese mu by'ukuri utakwicara ngo urebere igihugu kibayeho gutyo cyangwa se agace nka Goma kabayeho gutyo. Ati ku kibazo cya visa umutwe wa FCM23 watangaje ku banyamahanga basura ibice wigaruriye, Dr Balinda yatangaje ko ari Kinshasa yabitangiye yanga impapuro z'inzira. Uyu mutwe wa FCM23 wahaga abaturage baturutse mu bice uyobora aho bageraga mu bihugu byo mu karere bagasubizwa inyuma babwirwa bahamagara leta ya Kongo ikavuga yuko izo mpapuro zitemewe batazizi. Akaba rero yemeza ko afite visa za Kinshasa bemererwa kwinjira mu bice bayobora nta kibazo gihari. Gusa umunyamahanga usabye visa ya Kongo aje mu bice FCM23 iyobora bikaba bisaba yuko uyu mutwe uyemeza. Ni ngombwa yuko 23 yemeza uyu mutwe nako iyo visa yahawe uwo munyamahanga ushaka kujya mu bice uyu mutwe uyobora. Kubibaza rero niba FCM23 iri kwigira leta, uyu muvugizi yatangaje ko nta ruhare babifitemo, kahubwo ari leta ya Kinshasa ibifitemo uruhare, aho yatanze urugero rw'ibicuruzwa bivuye mu bice FCM23 iyobora bikango byarafashwe bijya mu turere twa leta ya Kinshasa. Yo leta ya Kinshasa igahitamo yuko ibyo bicuruzwa bigomba kuzongera gusoreshwa. Ibi rero akavuga yuko bigaragara ko leta ya Kinshasa ikonsidera cyangwa ifata ibice FCM23 iyobora nk'ibice byigenga cyangwa se nka leta mu yindi. Akavuga rero yuko umutwe wa 23 ufitiye icyizere ibiganiro bya Doha ndetse ngo bizatanga umuti n'igisubizo gikomeye. Bakunzi bacu rero reka dusoza aya makuru dusoreza ku nkuru ya FDLR irimo gushinja RDF n'igisirikare cy'u Rwanda ikintu gikomeye cyane. Ni nyuma y'umunsi umwe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisabye abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyira mu maboko ya MONUSCO. Uyu mutwe rero wahise usohora itangazo wemeza ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'ibyitso biwurimo ngo barimo kubuza abarwanyi bawo kwerekeza ku bigo bya MONUSCO kugira ngo bitange babashe kubahiriza ibyagiye bisinywa cyangwa ibyagiye bitegurwa mu masezerano atandukanye. Itangazo rero rya FDLR ryashyizweho umukono ku cyumweru n'umuvugizi wa FDLR Krengoma, ritangira rivuga ko ubuyobozi bw'igisirikare cya FDLR bwamaganye ibikorwa bya RDF bibangamira binyuze mu ikoreshwa ry'ingufu n'ibikorwa by'ubucengezi itambuka mu mahoro ry'imitwe ya FDLR n'abasivili berekeza mu kigo cya MONUSCO kiri Goma, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. FDLR kabikomeza ivuga ko mu kubahiriza ubusabe bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo ku itariki 11 Ukwakira 2025 twari twiyemeje kuva muri teritwari mbere y'itariki yagenwe, ariko ingabo zacu zabujijwe gukomeza zerekeza mu kigo cya MONUSCO. FDLR kavuga ko ibyo byakozwe binyuze mu kubatega ibico ubugambanyi bwa bamwe mu bayicengeyemo ngo bahaga amakuru RDF yaho bari kunyura kugira ngo igende ibitambika batabasha kwerekeza hariya muri MONUSCO. Ibyo rero nibyo FDLR irimo gutangaza ivuga yuko mu by'ukuri ngo RDF yayibereye inzitizi n'imbogamizi. Gusa izi mvugo uzumvishe zisa na zimwe zikoreshwa na bamwe mu banyekongo iyo bashaka kugaragaza ko umutwe wa FDLR atari ikibazo ku Rwanda, niko nko gushaka kwitagatifuza cyangwa kwigira abere. Bamwe bakavuga ko FDLR ngitakibaho ari urwitwazo u Rwanda rukoresha kugira ngo rujye muri Kongo, abandi bakavuga ko abayishinze u Rwanda rushinja gusiga bakoze genocide batakibaho, ariko ngo nayo ngo ntitinda FDLR nayo gasanga ntitinda gusora amatangazo igaragaza yuko ihari kandi ikora. Mu by'ukuri uyu rero akaba ari umugambi ukomeje cyangwa ukomeye
ukomeje kugenda ukorwa wo gushaka kugaragaza ko FDLR atari ikibazo cyangwa se ari akantu kari toto kari hariya mu gihugu cya Kongo kadakwiye gutera ikibazo u Rwanda. Reka rero bakunzi bacu tubashimire kandi dukomeze kubizeza yuko tugenda tubatarira andi makuru tukabagezaho uko umunsi ugenda wira.